Monfanche, there be other catch them say a fidie. It is a cobase, Savita Prache, a coban say Abrabumuno, Debbie Banas, I won't see and Kaya. And the lady dance here say a fidie no, and the baby and ya. And then or Dokra Nama Yegina Sua. I be a chair cheerful, and Kayasa, a fidie tree and Sompa, a fidie no, a tree. The Saint Yatnasano. Yatnasi, Sompa FM, any a Bekro, Yako, Eddie, Ako, Jenim. Yatnasi MC Hono, Kevin or Yata, or Boy Juma Pass, Ansona Zuka, also Boy Juma, and I answer Tamochi and Yama, Coconin. Sabe Pepe, Enna, a producer, executive producer, and Quantabisa Isaac, as young Quantason Trail many, and so one Ejinasa, Coco Sachi and so Ejina would did you my Sompa. Asem Mpe Nipa nyina gine dwa je se dumadi no a na ye kan gum na ye de abremo se de bia ye ne tena se wose afutusem ne ba after afutusem no na afi ne toa so no ye de atoa so na otwi social media no so aye dead ah se nsem ni bi ko so emu ya bi awerho ebi so aye ni kan ye ni je free se ne asi ni twa se esie na aba ye beko ni ya boy with afutusem ni free mu pie and then some is in the TV so I want to tell now what you are doing in Bro. Yawushi I never perceive a cabinet we have a cabin. Now pay Yaku Ede Akoyanim. Kokwaba. You should be Bibiabo Kona so to be Biabo. Radia idea. To say they now can take for very much. What you Piafoya Mayani in the Biafon. Machine, well, when you are Ghana. Be funny, like you say. You won't find it. But to say, Okan, Omohudunti, you see me any moment. Okay, a cat, a Cassima Grana. Okay, the way of my Cassima Grana. Well, we are quitting, but what in there? Yana America. Yeah, Quaco, and more. Anna, yeah, Kuro, and you know, a banner saying in your transit, dance a boy, a quail. Afutusem na wose ya de bremo na eniema etimi ekototi edemaye na kwagu tombe bi wa brabumu a sompa kwagu asumdie nti ebuwa ni papa kwagu yen share ya tiefo ni atofo ni atofo mugidi ese ene wo mo pinja na mo pre yeni mo pre wo fidie hu na yemmo etiefo a ya na mo frɛ mo se enenko a na mo eti program yemmo mo abaso so mo abekan hu e dumre bi no na e program no be na obi abefrem na ye mako bi na nipa frɛ de ba na go batene no so wo hwa na nsen e program mo befrɛ bi mo program ye kama enenko a na me de to ye odom ye odom na yen kan ho enyame ene wo mo ankasa so adwen charge bi o mo de ba yen ye do ma se fa ye bo ma ba na o se asundie ho asem na make me pese bisa se ndi wan kura ne asundie na asundie ne ho hia pa wa asetem Sompa FM wi ase ne nam no mi hu nipa bi a wo wi ase a o de so o be reject asundie da okay Robe bu sasa asundie kura ne de okay wagwadu me bi ya ni ya so ya hwene okay sa ni pa nan ya se miensa me bo odi okay du me bi ya sese wo obi a ananya nkopon ama obi a wani wa so o hwene wa no okay yemfa wadwen enka edi sa no men se wo pa asundie ya sese ni nyina no uhwe ni okay na utu omofo omo na mfa asundie ne ma okay na utu omofo ye kosu ya si nyina sa na ma nan ya wa boy na de ba wo kan se wo ngeso ohwe omo na utu omofo because when you voice ano e woti a ase yiwan okay nyina ye tie sompa nipadua na wo ba wiase no obi anu ayewo no na asem bata no okay se wo de asem wo ekoka ni amfa nko ananya ma no mi gidi e se obi ampesa okay ba de ekofa ba meti
Wofa Lumba Asem o. Okay. Mankwa nkobu sem. Okay. Ena me kokan ye o. Okay. Makojina court. Me kojina court no. Ma hu ne me ka ho na me kopa achew. Okay. Ba achew pa no kwa na me koka no so manka ne ye o. Enu ti ese de che menye yie. Eti asudue amafie. De enti amasudue amafie de me kwa kotum. Me so me ne afie pani. Me ne fie head. Awo fie a me ma ade ache omo we banim. Mabusua ti ne me. Ya de me kwa kotum ba. Asudue amafie. Okay. Aweho na amafie. Kwaku me ne wo kasen. Bridge bia bofie. Ani azagro. Ya kase bridge ya na manfo nim se ewuo nko a. Ya wo ba bi ho nipa bi wo ho no mo a. Ekwa ya de na fa so no. Anasa te bia wakomu no. Onwui. Onwui o. Sabi bibia nya ne se wo pra. Nenso na so ti asem bi. Wanto ne bo. Na ni hu ade bi. Na hwene ti asem bi ni na wanto ne bo. Na dwe kire ni bibi. Wanto ne bo. Akonya mane. E ma sundue mafie. Atisa kwa akudia mekan. Wo mamba enum. Na mfra bonten aba na ntokwa sifie. Wo ye obi a wo ye agya. Sa no me amekenkan yin. Fa ne sa. Wo ba trans no abusa se akwasi kwa me. Kwaku. Wo ba busa asem na ye den. Do de trouble ba pa no. So ye wo ye study pa wo be. Adi nsu aguso ma ye den. Asudi aba. Enu ti sa na wi ase no. Obi ti asem bi a ne kukutu aso onto ne bo no akodi awu. Obi hu ade bi a esese nkoyi nani wa ye de wonyi wakohwa ma nani wakonya problem. Nano obi ahu obi esese o kana nipa bi nipa ni free ba no o hie nipa bi o ba bo ka o ma no tum because e ya sundu asem to wonko ba kwa kuje ni ehu obi betima hu obi asem yem fansoma de bi oba koka amwo nyamane ama he den asundue ye de bridge abofie ndi e mafie adweti mi ma obi e kire se sika okwa wudi e wo kina kora no ubenya ahyem wadwa anya fast wonu wadwa nkasa ye da wudi sika na nipa ne baaye ekoba sa anu nso anya abotre anu nso ayeda nti na me se anu woti akini wan anu nso anya abotre madu sika madu ye hwan ever na de beko fa me kokko ebi na na ye hu ka chi nipa ne se on fa me kokko na bebi ode ma ba ne de enye hu ampa no na be chance on fa on kokko on ni bebi odo pe on do bebi atene kwaku nipa bi ama biche bi abo ye wuo hyenko hu nyansa adu anu ntemu a enka sudi abanka wan nipa bebre wu a nipa bebre da prison nipa bebre aye no ma bi o mo dwanye free se be o mo busua fie ama ekom de o mo mane se be o mo busua asudie ni fie kwaku nim ya nam wiase o se wutimi wo bi onko nsuo ma onye hwe ma na so yi sika de na kan se boa nipa no to na wo kwanka won so won ato wo na no ye wie program so yi 1 million che wo bi sa su ndi ofi anka be 1 million ke shobotom ba wo kwa so hun to sa o ne so ya na ya hanfu chiniye ti na me kire se oba wo kwa akofa no na ne na da no asema wo kwa akoka kire wo ba no eya sumdue kwa so beba asumdue be ye ensema wo kan wo betimi ankofa problem ma ankofa yo ne mra enso be ma da sani betima gonya fra wo ba aka asema e da kire no oba beti ase wona ne bekwa akoda ni se bebem ni se ba fe no be ka to so wo be ya bi we de nyame dia we de ka we de dia nyame na anya sa dita mo de menti ase eye how eya mane e wo fi asumdue di fi aguno ma bi we dum be na wo fi ne sesebe sika ni fi na aduane ni fi na wo be esu a ahode bagwa ahode asumdue ni fi eno na wan we wa kura kete na ko dia na ni na wo sika asumdue ni fi isa no ma we nya na ya be a omu mi enu ana omu na na enu no omu na elidi owi ase bagwa ba de ka che obi ase me se wonna manya ade bi e bon bia na ye ka ho obi akoka ho wanya mane ukotu nipa no wa de na bon ukotu wa nkasa ene mi tu fam obi ase wo mind no wadwen waso ene sebimpo wano ohwene wani sa no ma no se eka ho de a ye very careful ade amane
nyɛ brɛw wani na wodi hu ɔbaa no madamfo bi wagu ya yɛ nipa bi yare ɛna yɛde ne kɔɔ kɔnfanɔkye akyɛ paa yɛde ne kɔɔ yɛ no ne yɛde ne frɔ lift etwa yɛ ne ne adamfo ne nkan waka fam sɛ ɔho n'ani ehu ɔbaa bi because of ɔbaa ne ntɛm wanka yɛn ho ama yɛ ankɔ afrɔ lift deɛ baa yɛ na ewie bibia a wɔgye adamfo no to ɔyɛ sii fam ne adamfo no n'otu sɛ n'ani kɔ hu wɔ baa no wagonya deɛ bɛn na hu a w'ani hu a ɛsɛ sɛ wodi akyire o ani ne deɛ bɛhu but ewiase nipadua no ɛna ɛde lead you but wo mind no kasa asɛm no akonya amane asundue ni fie obo so ba mete wo ya bɛka kyerɛ sɛ oba okɔ nteko oba okɔ suku adeɛ sɛ no akɔyi o wobɛkɔm na nyɛ wɔn no a na ɔkɔgye asɛm no ɛdɛ ɛkɔmana akɔfa asɛm aba fie wayi asundue da wayi asundue so na so to ma mi ni kɔtɔ ha ni kɔ kubakumi o ni ewade wo de me de fa hin na de ɔkɔyɛ adeɛ na sika wo fie no atwe no asundue no na no ɔdo yɛ ahwɛni na me advice obi a
Nti noma bi a yɛka kyɛ obi bia sɛ wo pasumdue paa de saa noma yi nan asɛ num a meka yɛ bi wɔ obi aho mmom ne nanu aduro ne ne fa pempa yɛ ahwɛ yie okay tu pɛ sɛ asumdue ba ofie paa na saa noma nya nya papa mo ya ya bi okay na wo yɛ saa noma nya na wo kyekyere wɔ mo na sɛ we paase ma wei ne we apaase ama wei ma wadwene ne nya fa na wadwene ne ahwɛ yie ne nya baako okay gwagwa bu osum na fidi a onya ne da amma yɛ wɔ baa bi wɔ hɔ paa wɔ sika sɛ deɛ onya no wano asɛm a woka kyɛn sɛ wopɛ no ɔredi wano asɛm a woka no ɔntwe ma wo da na mehwɛ yi bi wɔ tiktok ɔbaa ne wura dɛm wɔ na house help no ɛkyerɛ biribi gu so sɛ ɔnwene because efie no ɔmo kum nipa wante aseɛ da so ɛkyɛ sɛ wode ɔwɔ hɔ na ɛsɛ sika no na wopam saa ɛna wɔno no ɛkyerɛ lady ne sɛ lady ne teatea mu ɛma nipa na ɔne ne ti ne hu sɛ ɔno sɛ meyere ne kɔfa no ba gay kura me ne nipa bia ɔne house help no enti gyɛgyɛm ne ɔtɛtɛm ne yere ba obebusa no ade akora ne ɔkɔfa no Sompa FM nipa na nte aseɛ ade na ɔsoro kyerɛ no ɔkyerɛ sɛ ɛbere a wura dɛm a ɔbaa ne bɛrima ne kata wɔ ne no ne yɛ twe efunu asɛ di na kɔ wura dɛm ɛna ɔhɛ da kata wɔ ne sɛ ɔsɔfra yi eti ɔbaa ne kyerɛ sɛ pɛ ne ɛkɔfa sika ka ɛyi baagi ma ɛna ɔno hu sɛ ne gay ne yɛ jealous eti na wɔatwerɛ sɛ wɔnwane but wonim n'adwene na anyɛ ne fast ɛwɔ kɔ ebi so tina de bia meka sɛ wadwen ɛnyɛ adwuma yɛ ano dasani ɔbɔde no ɛbrɛ deɛ pɛ sɛ ɛka kyɛ nipa dasani biara sɛ ampa wɔkɔtwa ne ti kɔku ne yere deɛ ɔtu kaa sɛ ne kunu yɛsɛ wɔhyɛ hotel yɛ a wɔkɔ wɔanu hɔ ɔkɔnya accident wɔku ne yere ne wɔdwaneɛ deɛ wɔsi ne nyinaa no saa nneɛma num nyinaa no wɔanhwɛ anyɛ fast nti gu mɛ bi a ɛbɛka sɛ ɔpɛ sɛ asomdue ba fie a bakue saa na ɔmo nyɛ sɛ ɔhwɛ ne yie na ne tena na mmom ne fapem ɛyɛ ahwɛ yie hwɛ w'akyi na hwɛ w'anim na ɛyɛ ahwɛ yie na ayɛ saa asomdue ɛbɛtɛ asomdue bɛtumi atena wo fie a kyerɛ wahwɛ w'ani yie waso wano na ɔhwene ɔhwɛ saa nneɛma mmiɛnsa wei yie a asomdue bɛtumi atena wabɔboa no wei yɛ kotusɛm kɛseɛ ɛfiri agya mo no nkyɛn baeɛ na ɛbusa sɛ hwan ne asomdue na ɛyɛ sɛ asomdue ɛtena fie ama yɛ branches bebree kyerɛ sɛ asomdue ne ho hia ɛsɛ nti no wowɔ fie a wo nso bɛtumi aba ahoma no so no afei atwetwe nkɔmmɔ na wo so kakra a wɔka fa asomdue ho sɛ asomdue mpo ne ho hia aso asomdue no ɔbɛboa ama abrabɔ akɔ n'anim ofiri abrabɔ mu wɔde ɔhaw ba anaa wo nso bɛtumi aba wura no afei ako akɔ n'anim nɔmba yɛ 0558931931 0558931931 0551931931 0551931931 and 0555 4045 and then also bɛtumi aba wura no afei wo nso de wade ntraba no nyinaa akɔ n'anim ɛnɛ de yɛkɔ yɛn nso bɛtumi aba no afei yɛkɔ yɛn hello. Yes, and Jenna, the another time. I had a time. I wonderful. As we do, hello, Sompa FM. Wow, what is it? Okay. Don't you get to my boy that before see because after the 21st clinic, I saw the come about one for you and sciatica and the sciatica and you are at it to be coming to the first clinic for no money and got to come out to best case in that was a once or more or once or more a crowd more and two bar on the wall. Hello. 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 Hello.
your line na hijack na ho sa 21st clinic se men kan cho se tumidika ne bra o de o fra bit ma press 0355 40 45 28 frɛ no 0355 40 45 28 ne bra so 21st clinic se mkranza so bi nyom tachi ma bi nyom o se asiatica ya de pa na pre bi e be sa ne dia na wo tumidika na de ho abeda ho number ya 0249 311 311 fra o sabe ka ho na o ma bo amane ma akoto te dia ma 3A co capsules 3 herbal center na de ba onzi co capsules no boa pa ko yale biara omo sambo nya asumdie na nso so de ani die ako wani ntime sere obi biara se wani die kwa so no ba cho se wo pa yale sapa pa asumdie pa dia ewo ko yale hwe ho dia ba de 3 co capsules inyira se de omo kire obenom ne sa no ma ya asumdie na beto na abubuwa ona ma ne 0546 107 546 107 Tabita clinic is in Ganjo to the Cabra and Cacho, Tabita phone, a move where Juma Papa. Tabita say, about your dear best stroke, about your high fever, malaria fever, about your prostate enlargement, in your Bessa, about your dear beer tating, but you are not here to Puno, or was it to the Tanabra, or more wow, then your mark 1 number 0202 347 647 0202 647 from Bejoso, and Yama Ako Eddie Akonani. OCP fertilizer, Semen Ganjo to Mikabra Nakachi. The Patomu OCP 15 or OCP 10 as in the Yeti Ubiara, Yeha Ubiara, Adia Biara, Sabata Tamaniama, Unco Aquacho de Mawo, Ewa Fuya Mono, to Mikana Fabra, na Omumwa, Ompa OCP fertilizer, and any Sahane, a coincident frequent Maokora. Mwana taidi mfudie ebato ya na ema enema ne nsu yi bato ntimi nso do so OCP se bra munyi sa ha oni nyina mfiri so na mane efa 0355 909437 0355 909437 Apostle Dr. Emegashi ozi menkanche ose ya die bia etete wo no tumirikana bra na kache Apostle Dr. so no ni mu haban ni mu no etu obusa ne etete wa haban ebeyi ni nyina afiri wo when you assume the wako when Sompa FM. The number ni 0547 044 307 0547 044 307. Ofrena wojo so na niema akupa ede akonanim Liberty Conference na sa ababimo this month ya 26 and course wo Jubilee Park o mine ye dubuache o yakwa na ewurade aye na ewurade na afi oman no afa ne ntoma pefura efa hudi ekurum kase pa obi ade ne nan si wasudie ba dikoshi oman ne yadubu ate na wi bro ntene nsama nkudimde nyame madea efa twe ni eshia 26 na yakoko kodene na ewurade asobo ye hawo nyina amaye 3P garlic mixture mpacho onunum bio enunum bisa slope na chiwa wi ekura ebo awasa yade wanya mojaburu so 3D yade ni bia ebesa epacho wonam ye obasa pa epacho minim yade a ewo ni pade na matete we ni yade yi na ye yi samo amu ni sa training gotwa samo hunu ni din garlic no pruntim papa mantirim down di isi suro kukura kwai epacho to bi no mo nchiro se de obenom no onom ne sa wanya asumdi number ne 0248 9288240 0248 9288224 omojo so Leicester Ghana Limited Leicester for na dey ya sanitary pad ne ban to se men kan to se tindika na mpacho ya de bia etete wo no bread na omon sama unya asumdie mpacho ye sani nyina ye de kan kire wo se bopad papa ya bopad papa ya no abopad papa so unya bo papa ne sa ano a e asumdie na eba yi yale wa bia nka beba wo so ne ye ko wase ene ade nyina YouTube nti papa ni bi omokoro no asa de ompe student aba yi yale wa bia wo wase so wanu mu no na nso anya asumdie de ama wo kra eti mpacho ya no ato mo paste ni bi omo brush ne so kama pa chese ne mom dia bedwa so do so tumi ka na omkodi ahyiamu na asumdie nto abobo ano omo yi 0501 390 from Bajo na niema ko na nimdi ama express group semen kanjo fa kon December down country be na be so ko so mo bo ama asumdie aba country bia wo pe bia na ombe bo ama asumdie aba
the group of so called Faberdan Express Group for mobile Juma Pa. Our number is 0552 288 778 0552 288 778 and two press our number. We are now say 0249 0000448 0249 0000448. Ufre no mebwa na ako wanim. Koda simin ganjo say the portable machine bi abaye de check moja anka yale wo so bi a kire sani a wode me amehwini na esisi ya malaria attack mo de won sa no pe go za atwi moja ni na kire say yale esimasi adum pempen so se ntikire ko pe du no ana no madura so masi ndi eye pa de say adefo no won na say bi pa so bi amo won kra nto mo to no na ne bo ne da fo ndi misro ko pe bi to ani mo ni mi ana be Sompa FM o number is 0540 647 0540 647 867. Ofrena obeje osuna ni ama akone ni biama ye go computer so de dia ba se e ba ye de ne ho be from yam komra sia ye ba sia Papa, na obi an ko babu na to do so so na no to say bia ye go babu me ka sachi wadan fu ena se omo na mo de se po won pem kai na se wan pedra obako baba no ne da se won pem na ko pem ko ena me bra bra no so ba so ko bra like herbal master diamond scientific herbal for jamba papa what do I say this is some of and I said don't come over by a best immune system I said yes, sir. Our man, what's Friend 0246 727677 and 0200 844 040. I just get in crack to you too. ya ko akoya nim ya nimu a na ya ko ede akro ya besere na watwi nsema si social media ne so a ano de ne pa ye nyina ye nim eno rada ya asemu esiye ana se ne anopa yimpa ye nya ya de nyina maame agrada ensensem bi akokọ so amoamo ne tua na ne case bi e wo court dada ene maame ne bo anan ekopie court dem oni ni kunu omukọ ade ne kosiye utie nuanom TV stations ne radio stations ne bia emto ye nua bema ba ko pa report from ho na omu kire mu se agrada akọ akọ ye no judge ne se nan wo bu asem no and before so be bu asem no ti agrada akọ na ye ko ye check up se wonyema na wonyem ye ko hu so wonyem ana wonyem a afi na ne mra ne kan ye timi aka de akire ne sa ide ye ne apre ye ho ane akodi for so wonyem na akokana ne yam hine na esaya eno so abeti amara obeti masi ya ne tam ne koy akọ check ye ma 2 hours court to meet na dwemu ama ne de 2 hours ne koy Sompa FM ne koy eko ye hwehwe mu na omo de ho report ba ye nko ne nkoti mra ye ba na edidi so no ye de ni nyina be ma mo na afi ye timi akọ ye ko na ye ti bra na omo pa nyewe ya yiri bra ye jeri ni wi ya wo kro na ni ya ato isu ye oba wa na wa asema na ni agese jeri agrada na no aha enti mumpe ba ko no a say okay o se need fm fo no edi hu dwuma no a me de ama mo no mumpe no emra na ye ni kan hu no ye ne first reporter buy from court the person ye brief ni panyina te se ne ye gina court wo no na ne wo hwe ye bia no ono nso ani atimi age nti ubenya sa video no aha no ne din kan ye bra court no ensem a court di ja wo mo aha so ye nyina ye tia
see according to adeɛ na grada ayɛ no ye ba no ye act mu a say for yes ada so be change be gaining in 25 years ana say wo be man den sa hye nkrata ase say su no on na bia di biem ana say wo be bɔ ne ka na sa aka no watua na wa nkɔ hu biem the judge ni choose say before sending me and son obeka ne ode ye no no e wo se ma grada akɔ na hospital ko ye hwehwemu hospital ko ye hwehwemu nyina wi a afi no na ye de maame number ye ba ne ye so ye nyima onyima ye nkura be fa so adi asem no ye be ka so onyim so a ye nkura be fa so adi akokura ne no je ne ba ne ngopɔ ka ne monten so ye awrade ani maame wa fofi na nko onyima ene na nka nyinse na fi ba no kwan bibiri so but be de ko wura hospital oba na according to crata am de ba kese maame no on fa furu intigana mra no wo ho kwan se ade na wa ye na so twe o se fata no ye de ma no ntijaja wotina adwamu no emzo oba wotina adwamu no wo de ba se nka mra mu no amini hia to ba so be jeri na so o ma ni kan bia ne ye so aba ne akatua na ye de ma ne senti no maami agrada nkom 15 years with hard labor onko sumo man Ghana mfie edu enum na ohunu se mana bi wo Ghana na china no bi simple na so wie bi ba no obetena se bi ma afo ne Ghana na ediri a obediri se nipa bi aye nipa o mediri se ono nko ane pene na so ndi nkwaku ndi the first case no sana ekoye ndi efiri ho no na omo di agrada abeduru court ma ijeri ni wie no agrada anko yem na azuka deba azuka unhu na de pick from ane yanko munhu ayanko yem pick from yambo boy na ane yanko ye ncheche no na yanko ye no because Ghana for na yi ga umpe bi tie na so ye mama video pa aha ye bra ye de je ne mama no so free court for me ne Sompa FM no ma yedi mo atufo mu ntie nya no ma yedi ya hankofo no jom de ade akata so ofere hankofo no de ade akata okay afi azuka yanko from ano videos that to us ever to us now ababa e friend no post spiritual agagas daughter yes agaga is here was it abasi achi agrada e deri no ozo ni wo ko court je won ni je agage ozo ju ni tipa nyanyo hey nami abasa
Osha na say Asem Mpe na masadi yakoye chi evangelist mama part ya wada heaven way church ano omunko yeso wonyemo a na na wanyema ka adafo bi ho bai ye nkotie sentia court no ehwehwe se mame agrada wonyema na se wonyem ama brakon ampofo ye court ehema ama kwaba afa mejo so mame agrada na ekọ no washina tare fitaa no na ne nyinsan no fagara for ho boyeboy afa be edu ne de ni nyinsan me fagana for ho pa isanze onyema edense sambeba na se e ade onyema so edense sambeba afa se ehwefo ni ki for be kaya eye intintin ni no ni eduru mi no ebe duru mi en 2022 2023 mu ena mami agrada aye evangelist Kaidinwa ene tano no aye oboni je evangelist Dr. Patricia eti say no e kan je hu for this kepi ebugu social media obeye video chere obeye online na wa bebo online ni dia obinya sika ene obechiche sika na 200 cedis nota na ebigu table so ebigu box ni ena eja di be cheche Ghana for enam ta yesuma na okoko pa no me de podase o be ko ye ne tuse waje wa fanya sta pansa de ti wo butika ene ne nya san ketwa esi no ye che no be mi nta na ba ko e wo secret court 9 ba ko secret court 4 ena ba ko secret court 10 no ene remandi ni mu kona bra na apolisi so ye no mo kan e bo mu na ye ba ko ene sen consolidation mo consolidate case ni na ene be cap eye ba ko pe ene de ba ko 10 no fa ko 10 bi no na me bo mo amande ka du be bi no be dia amane bonde ko na se o ba won she de nye bi dia mana ga ka so be se adanse so ma ko ko 55 anu so mi na ye ne church ma bi ta dance dia man application no FCE ni pa mi en say dance for mi en fan ene be jire bu ti dance bi ti ama mi aga da chese ane mo ko asori obi na mo ko ye no ika ojeje wo mo ka so be bo en ama o na so be mo bi aka won wan fa test kana ma won ofe no na eje egbo ye wi case no eye ju bo so mi twem ya ne ga na to so bitumu na court ko asheta ankode na timu edeba na sabre ni du ye no na ya dia otimu afo no ko yi ene na court na ba court ne ba no chese ene ene dia timu beba o ga ne dress ya ofa ne du ka ho o timu du ko na enye du ketwa iti kwenti na wetu cheno efriso oti esi ma hafa enframa wu pa na ebone ho se de angel news se news esi chele na ti de esi chele no oti mu pa enofa iti na de fa na ho no eno wetu ne chena na shen ofa ebe fe fa sem na pe enofi mo afo e na fa mo e se be dia ye do ba ko na ye be twa so a ibi kan e do ko na e ko e to wonyem na se wonyem nti me di kan kura no enfa mami agrada enko this hospital na be enfa ne enko na enko pregnancy test aye fese nyim na so woni na ama mentwa no wonu ankasa basa court no bebu se wonu ankasa se wonyim anasa wonyim na ebia se wonyim na ebia wo twa nto so wonyim a enya nka ho na ebia court no beka se ene mo nko verify said wo kana wo mu ana no mamia grada no ye de ka busan se wonyem ana wonyem ansa na ye ma enhwemo no akwa ana afa me da no fa bra o she ye criminal and other offenses act no at 29 section 39 of a HPC or by the labor court na se betwe wasoi ansa ne be conject no e te say yes for be do wa o be hu na fuka kraka pa be ka oje na o wa ri na e file ro din court de oba ye hwe wani mu bi ta so we na bo wani onye ma na sa woni ade ba ko pa ni mo be dia tu and they say do the court settle na doctor ni ankata da se free wo hu se wonyem na wa tro report de atoso na police so dia backward into fact we video na ye dey na corner me dey back here na who me say a police so dem can investigate na man you be account how me investigate how one shapa police atade on can police car ba ko say to ye be a check police for pay and na say hospital pay
bit me ajia to say when you another woman and the court in the south court could be south say when you another woman one ka do Jimaka say when you be another another woman be another court or to say when you and son of the was a chairman also and then only women buy then they know washing the white in you go enjoy chairman washing the white man and yet and this one I don't see that papa abandon of finance and this one no sir what do you do no my education service program medical aid is funded by first person or yeah the good bruni now what you change professional and no offer and yes associate and revenue and farmer yeah man the maximum 25 years yes yes and revenue they want me a no it's no it's now my 10 years and not 15 years. Now, the court next to the most market like a party. And then the second charge, a charlatanic advertisement, no, and no, say, oh, yeah, the advertisement gallery or the musica or social media, and also social brand month, and also a misdemeanor. Young mark, a maximum a in Champion. Okay, Mammy, I got that. It's not the story, the beginning of the story, and I ain't got that. Sompa FM. I was a sad and a cosono. I fed in the Yakoba in an say, with the Muafon Echo can say, okay, Mamma and any Yabuana Semono, and some young Sunday moon. According to Ghana, your acts, your law, no your marano, and some woman back when they say, Judge Nipa, which Macacha Mamma is a pair, idea why ye. The amount say, Blabber sign born, say, a beans will like move you. No, I was sign, Judge in a home channel, so uncoopy. Judge Pa. Ubeti media man say ade awaye ne mafan e bia 5 billion 10 billion utua efinya cross ade ne ngwa ho biem ana se ubejeri no a emra ne se nipa oda sa asu no adi no ye man 25 years e wo judge ho ubeji adaka ma judge first asem ne se mfa ma me ne go hospital nam go eso wonyema ei e wana na yehu omo ni mra ne nya basa no mo asema ye be ka ne nyede tini e bese ye check it antina court dem wono ayehu Ekoya bedru se afere ma me agrada ye de ne ko okoya 2 hours ni mu no nya doctor onu wo kuru mu oka no kore pa onu ko ye yiri mu ba mo krate di adanse se ma me no onyem onfa furu oni asiama atopa buo bebebe ni nyina ndi asiama atopa ni mitru mu no so ofa ni nyina no entima anyem ma me no di anyem no dia ene ma me ba 25 years no me dia me nya ne sa o yo ba or see a yana sumdia de 25 years the move ebe how him fear wadi no you see I got that 45 and now so 50 years to be more 15 years or ba no 65 nanka sumdia ba na ba no 50 something na sumdia ba the sent no amene man na so the hwe komo hi 15 bad years me friend good ya nche woda o friend good with hard labor that's one ko sanko da you got them ye fia akonya wo se fra grada se bant magata ni mo ye fi okahu se ba na se se bi man no ye wasa se bi ye de bedo agbura anka mu mema ni tu amna no na agrada ade hihye miensa no no de me ogidi se mo ka so ngodu agbura de be hye madu ni adu ni bolo boni pe do ese hudi ye no boni pe dirim da ka buri ba ba na 50 80 mo buza so wa na ye be amama part na nte ye they are not na the free court to them will appear as a straight na handcuff ni good sir ayes of ma me ne ferry entino oto ni ngusuo aha ne mantle agusuo no se ngemfa nkata so a mu hunu se video ne ba ye no a wode besi ne betwa mu no this video no afterwards no na ye nua ba eye empress gift ekote ye onso na nsanu so no wo court nsensam agrada be kan straight say so for panyini bi any empress deda nti empress awale ne nso fa ne kuna gini so for panyini bi bobo so for ni dia no so almost ntesa nti ono so ni kunu de ne kokota omudi sa asem no na otwi mu na nka agrada ko ami abo sa ansem na to agu a judge ne ko ate maame ye mpesa ansem no ha
yentimi mu asem kase sei entungu timpacho se wa delay court no time kra delay host nya do ye ne yere no mo mu 6000 mfanto mo na mmere pamu no ye mehwe ne yenka asem no nti anu se ngofo so bebusa question se na agrada adam se la obekọ court emra ne se ane ya jeli ne de nanso ne asem bi e wo court no o se ye kofa no hode handcuff gu ne nsa na obeji adaka mu abedi saa se no so kobubo no a ne se mfie ne bi wo hwa ye de beka ne ho emu amo no odi bem so dia ne de ho bim die ama no video ni bi wa chiri obi ko hu ni kunu anjesi ama ene gobusa anjesi ama se na oyere kwa akui anjesi ama so adi nkomo ene ba akomienu bi e ka ho before se be ko no amfa aboafo ne ma omo boa ye hu omo boa ne ahwe no so aka ho na afi yako ede akoye nim yako akoye nim se no ye kofa aboafo nkrato no na se 1 week observation yes there's a year chinchirenche bi eda pono so a alomre pam na ye de abrɛ togbe ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka togbe ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka togbe ahaban keke se men kan kyerɛ mo se muntumi camera bo mfa wo ubeduru bo mfa ho no a virtual krom na wanya akotam ifunu ne de ndi abeto so wode ayiye ne de no abawo wode ayiye ndia toga abanka kenkomo ne yedi ni sesiye mfa toge nto so na afa yewi a yako akoyanim toge se menkanto se bra eye echen krom bomfa unya beduru bomfa janshina busa akora ketu akora se ehefa na toge ahaban keke wowo no unya busa se ehefa na toge ahaban keke wono a ombekyerɛw na niam akotote di amaw enti toge ahaban keke ba bi owo bia no tuminika koda no no mo amane yema enkotote emfama wo toge ahaban keke se fan number na frɛ 0244 487 4747 0244 484747 togesi tuminika bra na kachi na nya bedu na kachi a wo bo amane yema akotote di amaw eye toge ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka ena motene nkano Lawson beverage semen kancha ze papa Lawson oba juma papa Lawson semen kancha se ewo ma wadro no ma nsanom o ma wadro no ma nsanom we Lawson bitters eno sama Lawson capsules eno sama Lawson delay mine so no na fe wo ko onimpa Lawson adi we nyina beda so semen kancha se tutumirika brana kachi ubeduru ope wo boawo na niema akoyie e de amaw eniema akoyie e de amaw eniema akoyie pa e de amaw Lawson say tuminika bra fa number u pebia 2 pebia to a 0248619999 0248619999 ofre Lawson na oje so na niema akotote e de amaw bia de no ane crop no eno ane bia de eno ane crop no eno ane bia etu pensa papa anomo a o pensa papa anomo a eye crop bia na obubobi na nonum bi tim fifire sa no a wa otim se niema kotote pa maka chem se krom ade crop no de se wani ense o ka kire crop no na mudi guso crop no na mudi guso crop no esewani ense o ka kire edi tuminika na kokope binom na etim fifire sa ba ntuma ne montene so no na se wa otim hunu se ensapa ese ensapa na se ensapa pa onum bia bebo na Sam TV ne so no aye bia puntuo bia no obekọ na bi wase se nipa ne yesofo so ye commissioni so wase niema kokọ na nipa dia tuminika kope binom kope bi bobo kope bi miemia na niema nkotote mfama bia de eno ane crop atwitwa bi na niema nsiye mfama aye nkai boy na mede ma we ma me ne 1 week o 1 week change pa opanyini mame Elizabeth Tawia aka Ante ya daya wansole antino ke ofosu mother of ke ofosu the ke fosu mame ene ye kana say ke fosu CEO of Smart Top bottle water okay Smart Top bottle water one CEO ke ofosu no papa wodini wo asantemamu hapa ne kurum hapa ke ofosu no CEO of Smart Top
bottle water papa no obo adwuma and beverages ne niam bebere na ka ho papa no obo adwuma pa o se ne mother nimpon oda fom maami nyini ye onya 85 years maami awurade onfa kransie ye mfie ne yaduaso o de 15 year de ama agrada na ka ho maami na nya 85 say no ka radi agrada mfie nde ko de o se mutimi yi agrada na asomdie ba maami no se si am no ka say 85 years e pa twa Saturday 5th July July ya ebesi Saturday mpacho on the 5th ye china echi ya se china Friday na echi ye eni edi maami na otwede ni mesero vanu no ye ehwa DA School Park DA School Park ntin mpacho ho ne ye kwa akoye Saturday we yawo menyi wani mfiri onyi waso se ne awantie wonsusu kobi ne ko jamba pe no no anko beba kefosu no ye nipa o kefosu no ye nipa o kefosu no ye nipa o enye business no ye nko oboa nipa o nipa nwotema na yesi na hu papa we wase enso a onso obeboa ma o kaatu ti se nene ma mini mponda foma mesiam ye nyina ye nkonko jam no na otweda no mo start ano pa no nsia no mo wiero na nwumene no nsia ti bibia wo ye bia no nka se etam ko wo ba be to won no nsia nem na mfa am se ndinyame onhyira se wo de na enamfo nyina abusuya nyina ejamfo nyina kire se momra na mometa ono kefosu echi na omane maame onkra onfani ni maame na wotweda na ompa yi da no na bibia nkotote emfama ndi eja kefosu nyame nhyira no onye okese yese bia yaduru no agrada akunu no semni nyina si ye na agrada akunu nso bedi nkomo kakra di agrada akunu ne nkomo no yebekọ na yakwa akotie ni ono nso kan ye itie wi a afi ne wo ho no ya hwe ne ye de abrem ne yakọ yanim di agrada akunu no azuka ma mensan kan video ne yakọ yanim agrada akunu video ne yakọ yanim bra semni si ye nyina no agrada akunu so ba onso baba be kasa because ya de ne kun ne ye record ya den na so no nso pe bibi kakra ka ne ye hunu se still agidie no vimvogo no wo ho na afi saa na wo se be ma bi atimita na yirachi na yetimi ekokọ ya agrada akunu so de ne de ba ya se anonso hia kese pa se ye hwe na ye ka ho asem na afi ye ko ede kọ yanim azuga momme yansanka agrada akunu no momme yante ne nka agrada akunu no video no mo hwehwe ntuye na ye nkọ yanim pa nkofo ne pa hwe de na papa no so be kan ye ade we tie nya obi a wo ho aso ne ho anipa esa wo ye program no sa mfete kura entimi wo ha mo ntum ne yanko na ye nkọ hwe ne a okunu nso kan ye na bibia nkotote emfa emaye bibia nkotote emfa emaye na wotwi de nsam asi no ano dene na ani nso so enyan pa ye wie ye kura no mesan so koy hwehwe se we se ye jeli maame no wo kwa akodam na prison wo kura so asetena te sei minya prison officer onso a kire ne yekoso ho a kire ne asesi agrada kwa wo fam anke no so ka ho a iwie o so mu prayer no so prison officer de no de yenkotie ne yenkosa akwaku na abasa na wo kan minya ye video mo once okodam a once 80 pesos na once 80 pesos no anopa ye 60 pesos okodam a no for 60 pesos ewia 60 pesos and 60 otode ewia 60 pesos ye di to nsu no 60 wanya 5 cd na 10 pesos ye to odo to pure water ye pure water na obenya se 10 pesos wow ya no feel c'est pure water quoi 50 pesos maybe ana 10 pesos yes it's here and upon 60 pesos it mean ya oya pacho de say nipa 1006 crown po and oho na you multiply by 60 pesos a day and ya no pa no oya mean ya say oya I've done it yeah you say it you say once 60 pesos na anopa ye de ama wo no sabi mean ya omo feed na aye anopa na aye crown it's not even up to 1000 Ghana cedis. So we multiply 60 pesos by Sompa FM. Check it. Yeah, you can check it. Now once you room no more aqua name remember almost nipa what you walk out to and pay na me say 5 cedis me fan here on pay you me cry say begin and work beto. na anopa kra wo ka se wo no me lokra wo no ma me lokra e sen eh sa
What you say? 60 pesos and we didn't know. 60 pesos and we didn't area. 60 pesos and we didn't area. And it is a Basia, your regional commanders, and your OICs no. Only they are magicians, more than magicians. So much more a granny and a pair area. Because Sky Gabania once 60 pesos on function. And a pair area, they say, yeah, the conqueror. But you say, Minya, if you do once the 80 pesos a day. Once the 80 pesos. Once the 80 pesos. Now, once the 80 pesos, and I'll pay 60 pesos. We are 60 pesos. And you are 60 pesos. Oh, 60 pesos. When you find CD, you need to order top your water. You need to order your water and open your 10 pesos. Wow! You know it. This is pure water, 50 pesos. Maybe. And at 10 pesos. Sir. Yes, it's here. And I'll pay 60 pesos. It's mean you're patrol there. Say, Nipa 1,006 crown and now you're multiplied by 60 pesos a day. And I'm a panel. What do you mean? I I've done it. Yeah, you say it's almost a once 60 pesos now. I'm a pa. You did a year. I'm a woman. 7 million. Almost feeding now. I am a panel a year in the crown. It's not even up to 1,000 Ghana cedis. So we multiply 60 pesos by Nipa 1,006 now. What do you check away? You can't check it. Now once we room no more aquabrand, you know, Nipa what you walk around to and pay them say 5 cities. Me find here on a pay when you make cry. Say begin and work better. now anopakra wo ka se wo no. They make a Milo kra wo. Okay. Anopakra ka se no Milo a prison home common e kodi ya ntimba wa abontia tobo azuka tobo mame anopai se wo ka se sabe wo abontin na udi djuma bi a te se kom de wo pe bibia dia ene no mo no kura kan se na 50 pesos you go to the form kura wo mfa utwam wansi di kura ne koto fa de wo de to de nti utwam but ya se se chiw agi wasum die ni firi wo nsem a ukodi abanko kum se ne agrada ekoyi a ni aban na twa to se ye mfa nhwew anopa ye 60 pesos enumere ye 60 pesos nye 60 cedis o ene nye 60 cedis o 60 pesos 20 pesos 3 odi tonsu 3 ndi ye tonsu 3 na anopa ye tonsu 3 na wia ye tonsu 3 no enumere eno ena kwa ya chewo ye de to aduane de ama asa Sompa FM o kan nyina boma na be ye 1 cedi 80 pesos enuru 2 cedi mpo na ahwe be ma brane se metiwi ya mam 1 cedi na ya mam 10 cedi graph for day na me survive de go kon ye fa so di efufuo we ye nkwan we ye nam no enum ye nsuo no ye betima survive de but ya si eyi na agrada o ko face di sei no se siama amana no a ne nan anye ntie amfa nuane ankosra no wa no no so oja na ma aban de no de a ene ma mbebire no mbakura no mu bewu no go se duane ye de be ya ma no enim kwan koro no prison officers ko mo ya de say every day omtimi de ya aduane bi mo di no according to mo dem no say ye fufu ye de gusu a unsa ase awohuru fufu ni so wo say akekadura won tibi won tenkyene no ate na mo nka te say adidie nda bia nkyere wo pɛ makosie na wo watwinu ate atom saa de omiya woni atimi de nya say wo wie ya na o ko vomit ni nyina egu nti no we ya ahomete a onipa bia ate kromu atoto ne ma ye na akodi saa bia ho a wokom whether would for unifo because the sign it me to bia the sign kura to na akọ this is the treatment that you going through it did say we no wokunu wo yere no antaya mesra wo abusua no mu yiuma no ma mesra wa na akọda saa situation we mu 2 years 3 years campus 15 ne de na ese ne ya kan wachi kura na ese no nso so no ne a etie eno no ndrasia ma so be kasa se mo de me dofo kode ene ngofo bu ya no odo no sei na tie because obi akasa kire wo wuo na betete ye ntem kasa ya ate na ada na prison yetimi tete mu ntem na wonka na won yemfa mu ngohyem na mo nto amodo no so wo ho ndi sa asem na ye kana fede nkofo se betimi a wo ware ya yenka se akire prison akire wo wuo akire yade because obi yire nyale mo onye nyale ma no obi kunu nyale mo onye nyale ma no ti akire wo no obi yire nwu mo onye nwu ma no ni kunu nwu mo onye nwu ma no akire no yanchi obi njeli ni mane kunu nkasam ne na kwana na yire nka entimu bo na sei no asofo ma mo wan pe ya hunu sa niam na ye tre entimu mo tre ni nyina
no be ehunu say wale awaro do yere de yanso bad situation ati say ya wobekwa ja yere ene otimi nya ho hwe afọ obi atoto na kwan no aye steady kwa na hie trim za ase ye boka ne ye bechi ye ne ye yere beko ya na hie trim za ase ye yare ye yere beji ya yare amaye na emu ade ye tete entem kwa ye wu e ya atrosem eno so ye wanki ya yesu ye firi wem yanko ne yanko tie ni a eye angel asiama kae ya fe de yanko tie angel asiama e tie angel asiama wie pe afi ne wa chi ne ye de bebra mu yanko tie mra Mama party, Aji Omusika, which that's moving in a way because I saw the people be the Jessica and I'm Umba for our Oma for it. And you know, and Cassatra was saying, Yamijuman with Tadas and it's here. When I'm family dear, Edre, Benjamin and Yedre, and it's in your bonfire, Sarah, this will be a very fine. In Shakamu, and that was Modiachi monitor. How dear? Oh, around Hoy, and Harman, who's there? When no money dear, make us say a hard journey. I can't soon Yamijum dia no ma. Because Sompa is like Yamijumaya. Yes, Christo, you crucified Yamijumaya. A divo bebrabasa sisua. Ya punish one through imprisonment. And I'm a people bebraba president was assisua, ya punish one through imprisonment. And Tibia after we know it's like a Sebi and I'm castle banner with either Abba. It's Abbasan the hard but any news. I saw the question. I saw the question. You go so okay. That's yes of also that's yes of mammy. It means sorry. What you say? And the first all court and as they are 15 years imprisonment, you know, it's not anything news. Any news. All night, no. And then I said, Mammy, Reverend Mama Party, Aji Omusika, which that's moving in a way because I saw the people be the Jessica and I'm Umba for our Oma for it. And you know, and Cassatra was saying, Yamijuman with Tadas and it's here. When I'm family dear, Edre, Benjamin and Yedre. And it's in your bonfire, Sarah, this will be a very fine. In Shakamu, and that was Modiachi monitor. How dear, Sompa. As often so ya there, Behano, a sunset or Nipa, and in a year free in chain, I will be in Zio to toy. Na Obane, Conon, so I bear so for winter more domino. There's a autumn said dancer boy, a Behanica crapa. Jamo so for and then in the mood in yet. It was so called portable car. Fantastic car no decoy on any year in a decoy. None a year to the front. Our more driver come. If you will coffee and you or so for one a driver car no, Eddie coffee in the cent in a coha. And then how gets here pa there's a nipper to turn on why in a mini panel. Also a Genia Kukudrumu, nor the Cassatra man for us and ye be an SCA na a cabra bongo. We Yamijuma, Utimi Yama in Ebintino, Yana Yene first person, Sabin Yamijuma Musica Semuntino, Yaduamo, Aqua PFIas, into some aqua to say, and a year of Fiasia, Momane Hamu cra, non do GDS with Ginamus software, none areas of Mamma, the Pebimu, or Banbasa Canonsa, na Solenoso, Umuno, in the happy one way champion for no, a Munina Momana Sole, or Simon Cosumara Moya, year, 15 years, no, rather be transformed like 3 years to the Amayania, Neja Yama, back into na Injesiama, the husband of Mammy Agrada, Onosona Casabra, na Ujane Yereho. Police mrade na yere kwa akohyem na ono so ugya ho abafie no asuade wa asem we mu paa ha kakra ya akora wa asuade kakra kapa se yesi ye de hanko eba aba mu a nipa be suade afirim eba ne se ye bi de me for example ye me de paa but nipa ma ne yeso ni kwan se ye de nenso ade sua ho ho na me pese me boa me de asem ha mi asem ye me de o me pemu ade sua nam de abobra nam de akon akomanim to wa wo fi a ento wo no ye wie ne ye bewura mu a menim se wasua de kakraka a wo betimanya bibi kakra de aye de afrimu me nso amete nyam to me nei bisu menya bibi afrimu na fa ye nyina ya move forward na yengo computer so de mra ye bape kwaku ha Asem Mpe Nipa panyini watie bi no de anum na kakra mo me de aka ho na fa ya sore so yenko mra sisi ya kwa ba Sompa FM 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica
na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert okay dianza mfa asiama de na okan ne nhiem na afi yenko demfa asiama de ne nhiem na yenko yemfa enjoy asiama ye agrada kunu ne de ne nhiem na yenko yanim mama party aji omusika which that's mo in a way because asoro bi ni be ko bia de tie sika na meboa onko afori o ma afori enti no ka satira wo se nyame djuma ni wetara asana tie honam famu no de edre ba nyame anum enye dre eni tini ye bom pa ya sere ade se bibia be fine insha kam mo de ati monitor odo funa na en how de oh ore ho en ha me unse honam no de meka se ha adwene ba ye ka sunsum nyame djuma mu de normal because Paul this last year chom to fiase nyame djuma ya Yesu Kristo ye crucify no nyame djuma ya adifo bebra ba asase isu a ya punish them through imprisonment and ebi bebre abey president was assist so ya punish them through imprisonment etibia after we know it's like sebi enam kwaso bana we na ide aba aba say dey hard but any news asole be koso akoso na say asole koso nyame tuba na yeguso ye na so yesofu ono so na so yesofu mame it means sorry what you say and the fact that all court and as be 15 years imprisonment you know it's not anything news any news all night no okay yan fancy ya na yanko enko yanim ya de besi ya na ne aka ne de emsenkofo comedian ne so a ombedumanya bibira we kwagu ne akoso eye anopa ya besi anumire ya ate Ghana nyina agi yiye ne se Ghana abonsamfo tre no a mo ha o ma Ghana no ba ko 15 years ntimi yenu mfantu amfo aka oba ba ko ena ba ma ba ko bi oyekokoti pa sa oba ba ko no de ono so wo nyame mre ne mre pa ono ade kwaku yanko yani aya semo akwaku yanche atiefo ne ahefo mo wenya gidi se ene Sompa FM so mo fanche yen na yesua de kakra cause o hwe no ma bia ekoso Ghana ha kwaku se o ko TikTok na o hwe no ma na hwe TV na Ghana eno ma ekoso ha which is na we ni adesua de kase mo bibiara nti ye be se ene stories na no producers e mo mo ko se ene no the topic na aba no e ya adesua anonso den because se ye da sorry na anase utu kwan anase ko ba bi na aba na se ya geli agada 15 years I think say uni wa be ka se owa na we dey see obi anim e wo Ghana ha na kwaku de wo mu nyina no se de metima ka a che nipa da sani bia wo hwe sa de wi e wo mu se ebeye bi de na enye bi de na wo ebeye oden so no e se osua bibi frim na wo a enye oden so no e se osua bibi frim wo ya tigana ene enya ntie se America man obi a no wo sika chen agrada obi owo sika chen wo mo a sebe oma no ye di atem e wa America man onyum tuni Robert Kali okay onyum tuni PDD Puff Daddy say ye Ghana ha nke bia de ye hu no ho no ke hu ni asa but emra eye adwuma the person me kama Ghana ni bia ti ase se ansa na nsam ye be wuram ti ase se Ghana emra eye adwuma ti se wo sika se woni sika so wo macho mens se woni macho mens so wo body guys o mo abati soso
se wo ye macho man awfi so ho den se wo ye yes ko guide asase se wo ye hwan ka hu se mra ye adwuma tie sa se we pa mra ye adwuma na enso mu a tobo Sompa wa go me ma me ga that issue ma me ga that nsam no ameka se ne cap na ayema okay because wo kasa bi wo Ghana as we why is the enkusi hwe sa kasa no me si entwam wo Ghana sa de ye fa nhwe bibi wo Ghana as we enkusi hwe na da basa me kan nyanse de asi sa nso na enkoma wo bia o so won sesa jaja o che adwom di asem no wo ye kukudufo o ye oba oba ye kukudufo a judges na bi suade a judges na bi suade ba judge we ye kukudufo o ye oba we kukudufo nemo kwa kudem pesa me kan se me se nipa bi aka na nipa bi so wo wiase me de yentime nya me hwe me de yentime nya hwe enne ye fa sa de o ensua de ngozi hwe ekoy etua wagu awo no ma akosho I think so be o tie bia ete anase na wie me kura me te ye no me ba manu nam se ene Ghana sese nipa bi hwe yie sese nipa bi hwe yie wo Ghana ma me agrada atra kura yi mu ye ba radio adwuma mi satam na TV kura ma TV so me ka Fox FM ne ho nkrofo a ba ye ho ba ma bi si so a ono na adwuma no ense no wo twoba kwa kumaka sa Asem wo se me si TV sa fasika baji sikai sande mame no oho so mpanifo nko hoye okay kwa gwadu me bi ho no a emu oya ma papa yi wo fufuo twoba ana wo so wo TV no wote se fasika se bra mema o sei ampa edru me bi ho no ma sabe bobra ko anim aya na edru me bi enye sika ni bra na wo nipa bi afa wo na obetimi influence obi mi yankwa ha ama mpo ko survive eyeyie obetimi kasi yenkwa jam ha ma ukowu abrantie wo fufuo nya sika tam sika de koso otuom oduru ha pa ne ka na to wo ene agi sika no ana obebo ya mane woni hwan se ye ne radio fo be ka Asem ya chene yakoso otuom maami timi jira ho timi ka se Ghana fo pa ne fo so ka hu bi omuka wuyi omu frem enya ye because obi ye sa noma wei azase bi wei no wasa beja ka sa ba ma mitumi krata no dia tu TV ne so abanya ma mitumi krata abatumi krata na ye de ma obi ye hwehwe mu enwa adwuma ben na sa nipa no wo ye ani ma ne sa tumi krata no yo ya tia na ma mi aga da ye sa no ma we sa na ba so ma ne tumi krata aba bia ba e wo nipa one ne bo e wo kuro yi mu enti e ka hu bi enti da bia me ka me se no ma ne agya ma ye wo man mu ya na dia ye because kani ba bia no betam sika se wo de ko aga da sa ko gi bia ka ho e be na possible e gi ye ne ai ana wa tia so tuo mu ho ana wa gi amanfo sika me se nipa bia wuo nipa bi asabe o manna nipa bi o matolum most of them ya no na sabe nim na wonim obi anim obi afiem ensema ekọ na sano mo ya koso na maami agigi sesika we nyina owie no se majai ene enya asofo bi di ni ko nu nsuom ana oso wo ye sofo maami because sabe obi adi wudi ni kura twa obi ti a na se wo so afa wurade a ye consider no eto osan be fa wo wura mu no ansa anso hwa ene osan start ye kwaku sabe twa asretam ene sabe be ma japade sabe ukote ene siama kote ya me de ene de okan na tiefo mpado mfa ncheme se de osika na me kan sa mi kunu ne kote ya me de ene mi kunu sabe ofa me to gwemu nyina da so nipa da so gu na se na wonje siama o ye busa aka chese Paul ne wan na Paul ne sansanfu we Paul no omo keka bi e wa so dem ene didi man ye kote se afedi wo so obegba afode ye so obeye den yo nti fasika bra na bejisika okoye no san he de chinchim mo se gu o machi na se sa so to mo no mo ye nyina no wa ma na nso hwa na nko ba ye ena kese bo be fa urade mo ma ampa so kum nipa bebre eche obeda na po meboa
obaye wonders chen obia because yesuma nipa wo Damascus to ma wo kokum wo nyina ne ade but ni nim say ye ma me agada wo situation wem and what ba urade mu de na ka ya hallelujah because it's some can say or the boy ni ba ko sachira abofo mpempema de ani age ba we de ekoba sa na obefa urade no ankoba ne sa hwatem de die hunu ensem basa hwa wo fa urade adwuma wo fa sempa na ato ho so atiefo nteni ye na wei asofofo bi eni ni pa bi fanya de hua kwa kumesi asofofo bi wo krom wa na nipa bi o mo de nyame asema kata o mani edan yo mo sine kaase egu o mu fie mini umienu collection e o mo chinchin yensa e na mo de ayesa eti a judges ene lawyers ene panifo mo krom wa o mo mani na ho na jata ma ye hye ye bre ya ma me agada ayesa no ma we nyina sebe preduasa akwoti asori ye di se nyankopon adaroma wato asori so to fi apa life wo ena wa bread wa sori ke nim se wo fi tuntum abahyen mu kwaku ba ya yes akohuni manfo se guo muti ye ko wo sise ne ye ko wa san agigi esika onfa man ne anu twa tem di die ena e ko so Ghana kwaku die found was ya someone free me phone so on kwa obi wate muchimi na muni adwen sachira no Asem Mpe Nipa why na grata agada ni gina temu opoyi why na agada na no se ba ko bi woni empress case okoba okwa ne ka kire ne se wo ko ran wa mo nipa ni din agada mu nipa bia wo Ghana ha yenwa ba ne sister no na me se me ka kire sa asem we se wa ye hu jata wa wo de o su sikanti de open na abaye no afa ne mo me hwe agada to Asem Mpe na sika kuta no ya ka japade obi hweka sisi ni fie hweka sisi agada fie hwefie wasisi hwe ukwo ni kurom kwa na no omukwo ye yo Easter hwe hotel agada asi aso na ni nyina wai ni nyina da baabi ete se owuo wo ye japade se de no owo so ba befo oba onfa wa japade ho onfa osika ho ye se wo ko na ma mfa sa de wei emma bema bia so wo wiase agada kunu se ho aho asia ma no wujira fidie wo so ye busa wa wo ka se eya normal na so ne be koso ene ade wonni wo yire ti asore de Sompa FM enoma bia wo ye bia no wonim mama nka asem wo ye oba na wo sika na kofa bema ma bema control bi wate edumre bia ma bema nso en control bi edume bia tie bema ne te so asem kakra agada sika na japade because asiama no okọ no nguta na woni ne wakura etu okọ ye se bi wono kwa meka se ye to ka bi kura de ma no e ma no odi ne hu few meka picture bia me hu ye me bai wo aye fo me bai last minute ne hu se Asem Mpe ni kuro ne te ne wapam no na asiama ne be hye ho etu ono asiama no se bi enoma bi okoto so afofo no eti to get se bema obey ade pa bema beka che ne asiama ntimi nka na didi mu a sagada man ho kwan se waware asiama ensare se sebe na koda na bibisa eno man ho kwan wo tie bema na semu a ana bema nso timi kasa che ne ko tie ya ka wanya ga ehu gwagwe ngofo bi Asem Mpe o madi awuo o maboapo o mabefa urade o befa urade no sa o mu no mo ye bia no eso akata e wo Ghana ha ana wiase ya ba gada de bebi esum na no wo mu no free buy kwaku still wada so nam sum we ya hyenso de da ho atem de die basa wako won respect pan mu bia wako court achiekwa da kacha wo so wako yehuru no etu okana no pen se tema ho court no onko biem because na wonim se enya de obi abetuma bibia masa adu tama wo yo ba wo ye bema na wo se wo de wani ato sika bi so wo de wani ato wahodie bi so enti wo be ye nipa ya kaya kade se be mpreduasa se nipa agu nipa ni mase a breki sabia hia from ma me se kama bi da wanim ana ho obi a wo je ni sika no kwa adumre bi a wankwa ba bia na
wo wo dem kwa no asechama pepa ba na wo ni je ba na wo ofie wo pe be nya bonte no ya chew kakra no akowura ho TV kwabu a onso ne hwese ya mo 15 good years with hard labor obi a wo de wo ho a wo da wo ka mu da wo fie eso wo wa sori dan e wo no ma ene 15 years na be nya ka je se Ponislas ha Ponislas ni Yesu Kristo asem na wo asem a wo kwa akoka okay eje ya shanso do me de bia me se me kasa de nipa na asem na to no no on de ato na wie na mo wa wonam kwa no so a wo ba no me nu mienu no esese hwe life yie ye hwe kasa ye yie atemdidie basa enkwase atemdidie bibia enoma basa twasretam se buwe kwota ye sei sebe ade ane ye pe wo wiase emra wo wiase o emra wo wiase de dumre bi so amra so ani nka so kwa ko obi aka po ba ma hwe no obi ka se ne nyinsen no wokwa ha na wanyem ne ade kwagu o ka po ye ma wo boa o ka po ye ma me se wo so tro wo Nigeria wo ko Nigeria station so ko fa Nigeria ka wo bedu aka ba kwa ko furu ya na tu bebe bedu bia no obi asi wo nkwa wonsi Nigeria ko du Kaduna udu ya na de wo bobo waso wakotia na so na wam na fe wani aba na me kwa mba Kaduna ba de no san atra kan ma ba odi su na ba enti wo ka po ye ma kwaku no matter what obako na we no wa ye wo de medical ko wa ye wo de hwia bibi frim wa ye wo ya hwia bibi frim nipa bi wo ho ena we obi di besua de ehun se me kasa wo Ghana me di atembi me bo obi apo asese me hwe yie na man hwe yie na hiani wa bi ede me ko ba bi ne yesomu a asamaba enti de asese no eno ana edai ato agada onkomra na emom obi ade behwe so ede asua bibi kwagumi dase wagunya misha ne afuti sama de amagana nyina ene wiase nyina si ebetie ne de aye adwuma no eno ana ye nyina ye hwe ne sisi ase ye nyina ye tie Sompa na afi yakon ede akoye nim ne yesi anumre de twedi ampo ne de na ase ema no se wa hyewo ni biefo animonyam amahiafo so abamfa so da metena ase ameka se awurade wase medi woni bi asema ma no enti no se onipa bi ni bi na so wo bi na se opese wonsisi no a toko so a na dane duru se awurade etu ya woka na na ne ahomte kakra wa awurade ho ne se wo maade ne che gofo obre nipa ye de adu omo ye bebiri omo ya bo omo matofo abo omo nya nkwa na omo anya nkwa a yentime mu boso ni nyina akoso awurade aye hwe hansa ase nipa besa cha na dwen akoso sa agrada obi nim ni ote a wo kase ya che na ye woda nipa kro di hwehwe anu be ba kase na ye nkonkadem na da na ase ye nde but unua bi agrada me abuna me na famawu unua bi ya buna me na famawu unua bi ya buna me na agya ne yade otogu so ye tikuroma na agrada ma matofo ko bo ape abebreka ya bosofu yi ni be mato so na agrada na sa be post no ni TV sofo be ka fia busiam oyobi ba oyobi de hye gofo bi didi won nsem obi kunu na agrada sika wo nti be ma betima da ne wo kunu amana yeye otima bu ne nakedness na beda wo TV so no wasa aka ho asem Ghana ni anka nje maame ne sa de no ye sa ba ye che maame no obi be ye hwehwe ni mu aka se edenti na ye wo de yeti kuroma na agrada ma matufo kwachi akoye omfre no kwa idi wo mitinzesi ayira ne nanu ya kura mikore mi yi ni wo centre Dominic agrada me bo Dominic a che ne si ne nchen ya mo wusu bempa be fa Dominic samre na agrada na wusu bempa ye free so omo de ne koye dai nyanyame ne di abrante no afofie ngu awu wona hu se nkofo wo sika yetim ni matwofo change nipa te senia ye to nipa me na mache no mabu no wa ha be fa ne ko no no so abefa ne ko so onso de ko ye de ye yi akwa no yare sesi abesi na yade ye da ne so ye jeri na no Ghana ni Ghana na mejina o manem fa lawyer ye man 7 years ye ko hwemo mute so 5 years tugu no atwa 2 years ye de yi no ene odi kofie akwahye na kura asokro mbe ne kasa na mde kire o ye yi ni wie na agrada esa di na terms of the Sunday no na wo tira wi asema boni se ba wutirimu a na nyame na mte adwom ko 70 flat some tiadwam ne mna kwanse mfie ne nko wa ko be 70 flat unya 70 nso mfie so be wiase ne biema afi osika na be bre fa kwambone so nyaaya no wo be tie awurade asem wo de kan se ne opentemanya ne ho no amfa kwampa so no o de sa abo akokɔ hwe obutu kosi anya ne dia so obuni na mu mienu no oja fa wieye no ye kwase abi nie ise wa bre nya sika no asiama na ebe enjoy ba wo na ade wanim ko ye nkwase akɔ hwibra na obi bedie
What bra pesicano and no business partners never be dear. And crowd be a Juma Momo, wouldn't you want to obey when he had any view? I could be a smart, be a summer discovery 2 years. You go on 15 years in Nanabrochin or qua, no quarter now pana bones, say yes, you will be dear, you will be a poja dear, ya, say we are say ya. Coffee be we are make quite a gradama metro for Aquachaman, Metro 49 booming crime go mukume, locking is a baby or mobile soldier for fear. To know my cooperation about mother. To be a new pen and a ginabon to a munch uniform, no munch be almost one say me movie. Okay. Because this is a much of where boom was a bro ready and your movie bro, or move man and go for the Siam and son of Crabman so me as soldier for. Could you Cafra Wabre? Maybe the Miricako, ye at Chimotamino with the border, police station guy and say, I grad Asem Mpe Nipa. That be your mum for Munko. Some and MPP abraso. Yenimum penifona grada mo musica do ma to pay rules. Nancy Pie. Want men need no correct. I'm only be for Kofu dia no Jimmy sa. Do mama dia wa ye minyame to ama nesia me donyame. Me ntoma ba man disi dabasa ade we asi wona abraso no. Enyo na aye kora meto aba ama no. Se muma nkwasiafo ni fifiri mu se ya ko bia de be yesua de treat ni ba yie ama korona fa ne ntoma pa afira. Obi amana no so anu wo ka ne ope. Kwaku omu kunkura nka omu kunkwa. Kamawu oh kakosi se. Go busa wan. Kwaku ya bumi wie ya me ba na so da bi. Ma me no so meti ni di nkura no na boy. Ena me se ma nkura adwuma one day kuro be hu se atimi me. Ndi kurase ni me de hya me ho de se ne ahwe nya me na me de ko adwuma sa meti adwuma mu kasa se ne me kasa na me mu nyina ya me ya se de me hu na bo a me kasa sa na ma twi mani. Edi manta wo hu se antrende obi ante no no ade betu TV so za kwasia ne ba ya bu ne po ameka ko fo bu abu no so agimi kakro ade ne nya sharp za na me fa ni nyina ya evidence na me ne so ntokwa mu radio so ansa na me man evidence we no hu sa akwa we no ahia no so ya smart man we ya obegumani ma se na dwom na otwa so besi ne nti agrada ate asi na ni posuro na ya me a wo sika de enso me kwam kana so nti meso so onim se oso anya papa ma no ni otenche no nti ase na nipa pone ni wei ene yetimi tufu mu obi gas of ya funu be na wo nyame nhyira kama me wei end me life kwa aboa we ko 15 years ame me mmobo me go gu wache me nyankada bia meto gele akọ henanim so na da hono wono na share hono me ba na mbeka jaza mame woni wohia ni na enya na urade na kuma ahiafo amana kase bi da woni wahwe ada wo betomu ba ye mmobo o fa kwase akọ ne sia hye no esa me na me yakokora no nim se manyini ba me sia hye wo sia hye se ayi umpe beda bi mbo keka nkwase asema amana na da hwa wagimi enti kabra se opanyini wabu ba kamasem e kire se ne nkire wase wanti ase akoto amana ni mu ampa kwakunya jaza da man amachofo ahwope masa womono hona wo se metofo mo bu ane tan obi timi di firi wani fam so go hwe ni bakro we de ayere wo yam fam ti wonya hwe ni etwa wase gu woni etam gina obi sika wasia bi ndi kwaku kafra sama kokon ama nkofo so aye sika gele ntimi wo ye na hi edu atete na nyame aye wo wadom na ne ye do 15 years a judge Kronde I respect her na mesra Ghana mampani se woni ayi hobi o momfa nko high court judge no momfa nko hobi so nduru wall sa level na montam nko straight because that decision we onye kukodu for ntimi teki so obi ni ohia ni anya asem na sikani na sika wono no abu anefo eja ohia ni so nko so onye nipa ofura urade na urade asoma no na sabe onim ni oya untimi ntu sa na mo ne da maka nyina yemfo mo nko hiafo nyina ma me salute you je say chama to be case no wo gidi obi a o case okroma o ya ndisi o ya mpipi ni o jikodi finance minister bedura wudi asem no me prefer wo fa wo na ma you emu obi a ni biam e se kroma na betuma ko ama ye o ya kukudufo e simple nyame hira na ba bi obi a no anya no kase se la na de o se ase ya na omo ba nipa ba ko mienu mra na yanko nipa ba ko mienu mra na yanko 0548 931931 0548931931 hello baba yes sir onya ko jesi ni msiamo kwa do bibia boko yanko menko ho nitika bia ko pata me da papa bla o ne ko ne kwanya ko se obi atu bo to ku te wati ba de ku fa na mbure bu de ba bo mo en California ba ye masa ma pide ma me je kai no ka oba ne
Nyamisha Kodu, young Koyanim. Hello. Hello. Yes, sir. Your friend Patrick in Cassia Van Quade. And the it's here never quality. In common way. No more be of us when chewing in a Damasi. If you know, come the grad abonning in a channel, one Tommy time. Hello. Yamva Koni Sina Yanya Mel. Hello. Yes, madam. Good morning. Good evening, madam. Good evening. Also, Niaja Grada, Amani and Wako Sompa. Meet you. But so, and then when you say, I got any ability to ask me your answer. Okay, Yamisha. Yes, you done Yamiasi. Money and Yamias. Hello. Hello. Hey, go. Me, because Mammy, say, Mammy, wait. When you start when I'm watching TV, let me show be a finish to Mosley. Okay. Good morning, Benjamin. Now, sneak a crack case by Mammy. Now, say, Mammy, what's the woman my end phone? Mammy, we see me a boom, me put through me see. Sir, I think, wow, Mr. Cassie Treduma. And can't trade you man for my Jimmy phone. Me catch it. I was busy on and Papa name at Domini. Timuni na weshe shamuhona monka. Okay. But when I say God that open. Because Kafra. Tanya kurasi ni efine nipa we de na edene ha. Ene nananom edi ya chi adumre bia no mo abeje kon na kon a. Anga ya mafie. Yes, all pesida worship centers of opinion e transmit am so fo no. Sa agrada asem ya medenti obetumi asan ya odumi nsan. Se me so fo betumi asan ya odumi nsan agrada case na me de. Sida worship centers of opinion Bishop Albert Sachi Kwapon General Overseer no. A production line so person ofre o how bia mane bia 0509438484 0509438484 and a birthday change akura ketua bi birthday azuka o ha na o de atoso akura ketua yi ene ye na woda akura ketua na we wan we de na okay birthday we ni ye free bright common bright odame Bridget odame rather Bridget odame free Dr. Silas, Dr. Silas, Sompa TV. Dr. Silas Bridget Odame, why wouldn't so pel pa? To make country as well, Donna two and Chada or da so pel. It was so 10 years and Namun Quasum, Dr. Silas Nesemenka. My can be going on fire, you must say that to the bias or penny bacro into my camano. Now, after birthday, Azuka, my birthday no young Tamnian corner, the Obamra. Young boy, ye na woda. Abranti ni din ede. Theophilus Adum Chei Boatin Theophilus Adum Chei Boatin Theophilus Nyami Onshira onka ho no nyo kese wa papa odehye from UK odehye ba se memehye pa na awrade nka ho trewa hye ma ne ma nkoto temfama o meska ntra abobo anu nyini be ya akorapa na ne ma nkoto temfama yes solicida worship centers of Panyini Azuka bo aduma na Kevin bo aduma na enene mu odin pa ya koye ho bat aduma na ye successful na nshiro mu na ya nso wa akire ho sofo Cedar Worship Center Buakwa Kofodua Bishop Abesechi Kwapon General Overseer no papa ba itifafudie nko so to a bra nyame ya adoma ya chi agrada nyame onhira obi ana onye obi akese na agrada na Asem Mpe Nipa and let me solve for say Asem